Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaciye impaka ku bashaka ko Dr. Besigye afungurwa, ababwira ko ikibazo cyakwiye kwibazwa atari uko afunzwe, ahubwo impamvu yatumye afungwa. Mu butumwa ku rubuga X, Bwana Museveni yavuze ko igisubizo cyihuse ari ukwihutisha iburanisha ukuri kose bukajya hagaragara. Perezida Museveni yavuze ko ntawe ugamije kwihorera kuri Besigye, gahunda ari ukuvana abicanyi mu nzira. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko bakwizi mu ko Dr. Besigye muri gereza ari abaterambabazi. Avuga ko muri gereza hari abaganga kandi bavura neza. Uyu mutegetsi mukuru wa Uganda yavuze ko nta bwenge burimo kuba umuntu akekwaho ibyaha bikomeye nka Dr. Besigye, aho gusaba ko urubanza rwihutishwa kwigaragambya yicisha inzara. Ngo ibi byamuciye intege, ariko ni hahandi azakwitwa intahe mu gahanga. Mu butumwa burebure bwa Perezida Museveni yageneye abuzukuru, yavuze ko urukiko rw'ikirenga rwo rwatinije urubanza rwa Besigye kuko rwanze ko buranishwa n'inkiko za gisirikare, ngo kohereza urubanza rwe mu nkiko za gisivile nibyo byabitindije. Perezida Museveni yavuze ko bagezweho ku kirego cyihutishwa kikajyanwa mu nkiko za gisivile n'amategeko akagira ibyo avugurura mu itegeko nshinga rirebana n'inkiko za gisirikare ku bubasha zifite ku basivile. Ubutumwa bwa Perezida Museveni buje nyuma y'uko abadepite mu mashyaka atandukanye mu nteko ishinga amategeko ya Uganda basabye ubutegetsi bwa Perezida Museveni kurekura Dr. Besigye ufunzwe akajya kwivuza. Izi ntwa za Rwanda zavuze ko umunyapolitiki wiyamamaje ku mwanya wa perezida kane kose atsindwa aramutse aguye muri gereza byarushya ubutegetsi kubisobanura. Hari abagaragaza ko bahereye kera basaba leta kurekura nyakwigendera Segirinya Muhammad ngo ajye kwivuza bamurekura ari nyakwigendera, bakibaza niba ari byo leta ishaka none ko bazarekura Besigye ajyanwa gushyingurwa. Hari abibaza niba gufunga umuntu ukekwaho icyaha akabuzwa uburenganzira bwo kwivuza nabyo byafatwa nk'igihano yaba yahawe. Umugore wa Dr. Besigye, Madame Winnie Byanyuma, ku rubuga X yatangaje ko kuwa mbere yasuye umugabo we ariko ko yamusanze ngo byaba ari umwanzi. Byanyuma umaze iminsi yamagana ifungwa rinyuranyije n'amategeko ku mugabo we, yanditse ku rubuga X ko yasuye Besigye aryamye ku gatanda gato kareshya n'uburebure bw'icyumba afungiyemo kirimo n'agatebe gato ko kwicaraho. Byanyuma avuga ko yafunguriwe inzugi 6 cyangwa 7 mbere yo kugera mu cyumba umugabo afungiwemo. Ati hari umuntu wambwiye ko aho ari ahihariye bafungira bakekwaho iterabwoba. Besigye w'imyaka 68 muri iki gihe afungiye muri gereza ya Ruzira iri Kampala, aregwa ibyaha byo gufatana intwaro bitemewe n'amategeko no kugeramira umutekano w'igihugu. Yafatiwe i Nairobi muri Kenya, aho yari yatumiwe mu kumurika igitabo, ahita ajyanwa i Kampala aburanishwa n'inkiko za gisirikare. Besigye yahakanye ibyo aregwa byose kandi avuga ko yashimuswe. Madame Byanyuma yanditse ko yasanze umugabo wasubiza inkuru ya BBC yo kuwa mbere ivuga ko mu ijoro ryo ku cyumweru Besigye yajyanwe kwa muganga igitaraganya nk'uko byari byatangajwe n'umunyamategeko Elias Lukwago. Nyuma yo kwitabwaho kwa muganga yari yajyanywe muri gereza, Besigye yashubijwe aho afungiye. Byanyuma yavuze ko yasanze afite intege nke, yataye ibiro mu buryo bukabije kandi arazungerwa amaze iminsi 5 atarya. Byanyuma kuri ishami UNAIDS, ishami ryo kurwanya sida, yavuze ko yaje gusanga umugabo wamerewe gutyo. Ati mfite umujinya kandi asaba ko Kaguta Museveni n'umuhungu we Jenerali Muhoza, umugaba mukuru w'ingabo muri kuranona. Amakuru ku magara ya Besigye yagarutsweho nyuma y'uko Minisitiri Chris baryo munsi y'ikoranabuhanga n'itumanaho atangaje ko yasuye Besigye wafungiye akamusaba kongera kurya, akanavuga ko kumuranisha mu nkiko za gisirikare bigiye guhagarara. Bobi Wine uri munyapolitiki utavuga n'ubutegetsi nawe yagiye gusura Besigye kuwa mbere, gusa yavuze ko bamwangiye ko mubona ko ukomeze nabi. Bobi Wine yabwiye abanyamakuru ati umugabo ari mbanapfa, Dr. Besigye amerewe nabi, ntabasha kuva ku buriri bwe. Yongeyeho ko Obedi Rutare baregwa bimwe nawe ufunzwe ngo yababwiye ko Besigye yituye hasi mu gitondo cyo kuwa mbere ubwo wari wagerageza kumukura ku buriri bwe. Frank Bayini, umuvugizi w'amagereza muri Uganda, yanze kugira icyo abwira BBC ku magara ya Besigye. Ati navuze ko ntacyo mvuga, ibyo ngibyo birahagije. Mu butumwa bwe Byanyuma yavuze ko Besigye atigeze atumira cyangwa se ngo yemere gusurwa na Minisitiri baryo munsi, ko bamwinjije mu cyumba cye ku ngufu. Ashinja Minisitiri baryo munsi ko yabeshye ko yavuganye na Besigye, avuga ko Besigye yacecetse namuvugishe. Baryo munsi avugana uburakari ntiyasubizwa ijambo na rimwe, ubundi ngo ahita agenda. Byanyuma yinubira ko Minisitiri baryo munsi yageze hanze akavuga ko amagara ya Besigye ameze neza mu gushaka kugaragaza neza ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Besigye yafashe icyemezo cyo kwicisha inzara mu cyumweru gishize yigaragambye kuko afunzwe n'igisirikare mu gihe urubanza rwe mu mizi rutaratangira. Besigye yahoze akorana bya hafi na Perezida Museveni uri ku butegetsi kuva mu 1946 kandi yigeze kuba umuvuzi we bwite. Kenshi yagiye ashinjwa n'amategeko guhungabanya umudendezo w'igihugu kubera ibikorwa bya politike. Mu myaka ya vuba ntiyarakiboneka cyane muri politike, ndetse ntiyaniyamamaje mu matora aheruka 2021. Aheruka kuboneka kuwa gatanu mu rukiko afite intege nkeya. Ihuriro ry'abaganga muri Uganda ryasabye ko arekurwa ku mpamvu z'amagara ye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe imirwano hagati y'umutwe witwaje intwaro w'M23 n'urw'ingabo za leta ya Kongo yongeye kubura muri teritwari ya Rubero nyuma y'igihe kirekire cy'agahenge. Amakuru yavuze ko impande zombi kuri wa kabiri zaramutse zirwanira mu duce twa Mambasa, Ndorumo ndetse na Rubango. M23 isanzwe igenzura ibice bitandukanye bya teritwari ya Rubero nk'Amatembe, Timbo, Visorobya, Nduta na Arimbongo ugenzura kuva mu mpera z'umwaka ushize.
Radio Okapi yavuze ko imirwano yo muri Lubero yongeye kubura nyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati yo muri Mutarama na Gashyantare igasiga M23 igarura umujyi wa Goma na Bukavu. Abakurikiranira hafi intambara z'inyeshyamba zirwana n'ingabo za leta bahuriza kuba gufungura imirongo y'urugamba mu gice ca Garanoro biri mu rwego rwo kugerageza kwigarura umujyi wa Butembo uri mu birometero bibarirwa mu ijana uvuye mu bice imirwano iri kuberamo. Usibye imirwano yo muri Lubero, amakuru yavuze ko impande zihanganye zaramutse zirwana kuri uyu wa kabiri muri teritwari ya Fizo muri Kivu y'Amajyepfo, aho inyeshyamba zakurikiye ibiro ry'ingabo za leta zahungiye mu bice bya Uvira. Abarwanyi ba M23 bagenzura umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru ubashyizeho umutwe wa polisi bashinzwe umutekano mu muhanda, bashyizweho mu rwego rwo guca akajagari, kwigisha uburyo bwiza bwo gukoresha umuhanda, kugabanya impanuka ndetse n'abazigwamo. Nyuma y'igihe mu mujyi wa Goma hagaragara umuvundo w'ibinyabiziga ndetse n'ababitwara bagenda uko bishakiye, byahumiye kumira n'urwarwanyi ba M23 bafataga uyu mujyi kuko abapolisi ba leta bari basanzwe bakora ku kazi bakuyemo akabo karenge. Uko kutagira abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda byagiye bitera impanuka n'umuvundo w'ibinyabiziga mu mujyi wa Goma kubera kutagendera ku mategeko y'umuhanda. Abatwara ibinyabiziga n'abakoresha imihanda mu mujyi wa Goma bavuga ko abapolisi bashyizwe na M23 batuje cyane kandi bagenzura buri kantu ku kandi. Hagati ari ku kandi guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'inyeshyamba za M23 yashyizeho amabwiriza yo kurekura ingendo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu. Ibyo byahise byubahirizwa. Itangazo rya gatatu rya guverineri Bahati Musanga Erasto ryasohotse tariki ya 17 Gashyantare rivuga ko ingendo zo mu mazi mu kiyaga cya Kivu zizajya zikorwa amasaha 24 kuri 28. Ubwato bwa Emmanuel busanzwe bukora ingendo zihuza imijyi ya Goma na Bukavu nibwo bwahagurutse mbere y'ubundi mu gitondo ku nkombe z'ikiyaga Bukavu bwerekeje i Goma. Bwari bwuzuye abagenzi benshi bari baravuye mu mujyi wa Goma bahungira Bukavu, ariko kubera nta mirwano yabaye mu mujyi wa Bukavu bahitamo gusubira mu mujyi wa Goma. Ingendo zo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu nizo zihuza Goma na Bukavu mu gihe umuhanda ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo udakoze, abantu bakifashisha inzira z'amazi. Icyakora abanyekongo benshi bakoresha umuhanda w'igitaka banyura mu Rwanda, bakavuga ko ari byo bihendutse ndetse byihuse kuko nyuma yo kwambuka umupaka wa Goma ujya Gisenyi ugafata imodoka zigenga ukoresha amasaha 5 ukabugeze ku mupaka wa Kamembe na Bukavu, mu gihe ukora urugendo rwo mu mazi ukoresha ubwato mu kiyaga cya Kivu ugakoresha amasaha agera ku 10. Uretse ingendo zo mu mazi kandi umupaka wa Rusizi wongeye gufungurwa, abantu bakomeza ibikorwa byabo by'ubuhahirane. Umujyi wa Bukavu uratekanye mu gihe imirwano irimo yegera ibice bya Uvira. Abarwanyi ba M23 bakaba bamaze kugenzura byuzuye umupaka wa Kamanyora uri hagati ya Rusizi na Uvira. M23 yasabye imitwe yose igamije kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi kubiyungaho bakabohora Kongo. Mu mitwe iri ku ruhande rwa FARDC harimo FDLR, umutwe urimo bamwe bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni Antonio Guterres yatangaje ko intangiriro yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ikwiye kuba gusenya umutwe wa FDLR, abanyamahanga bose bahari bagataha, naho abenegihugu bagashaka ko babana mu bumwe buzira amoko baryanisha. Hashize imyaka irenga 31 n'abandi bari mu ngabo za Exfari zatsinzwe bahungiye mu mashyamba ya Kongo bisuganyiriza bashaka gutera u Rwanda ngo bongere bakore jenoside mu Rwanda. Aba bagiye bashinga imitwe irimo Arire bya FDLR n'indi myinshi yagize uruhare mu kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside mu bato mu burasirazuba bwa Kongo. Kuvuga abatutsi bo muri ibyo bice batangiye kujujubywa, baricwa, batwikirwa inzu n'ibintu byabo bigasahurwa, kugeza ubwo ibihumbi 100 bihungiye mu bihugu byo mu karere no mu bice bindi by'isi. Kuri ubu inkuru idasiba mu bitangazamakuru mpuzamahanga n'umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda muri Kongo bahohoterwa, ndetse igitera benshi kuvuga cyane kikaba ari uko urushaho gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro n'iza SADC bahanganye. Mu kiganiro umunyamabanga mukuru ni Antonio Guterres yagiranye na France 24 cyasohotse ku itariki ya 16 Gashyantare, yavuze ko intambara utahiti y'akarere kuko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ibihugu by'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC bemeranije ku masezerano arimo guhagarika imirwano no gusenya umutwe wa FDLR. Raporo zitandukanye za Loni zagaragaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi winjijwe mu gisirikare cya leta ya Kongo, kiwuha intwaro kikanatanga imyitozo ku barwanyi bashya mu mugambi bafatanije na perezida wabo wa Kongo wo gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Guterres ati cyambere kandi cy'ingenzi nuko habaho kurandura umutwe wa FDLR, hanyuma hagashaka igisubizo hamwe na M23. Nizera ko hari ihame ry'ingenzi, abanyamahanga bagomba kuva muri Kongo, abandi banyekongo bagomba gushaka uburyo babana mu bumwe n'ubwubahane batishingikirije amoko. Ingamba zo kurandura uyu mutwe zaremerejwe mu biganiro byahuje abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC. Gusa mu minsi ishize umugore wa perezida Tshisekedi Denise Nyakeru yagaragaye mu bitaro yagiye gusura inkomere z'urugamba zirimo n'abarwanyi ba FDLR, ibituma hibazwa ku bushake bw'iki gihugu mu gusenya uyu mutwe. Ku rundi ruhande, mu nama idasanzwe y'akanama k'Loni gashinzwe umutekano wabaye ku itariki 26 Mutarama, ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Ernest Rwamucyo
yagaragaje ko ingabo za MONUSCO zimaze imyaka 26 mu butumwa zifite muri Kongo, harimo no gusenya FDLR ariko byarangiye zifatanije nayo. Ati MONUSCO ishyigikira FDLR, umutwe wafatiwe ibihano na Loni n'abacancuro b'Abanyaburayi kandi bihabanye n'amasezerano yo mu 1989. Ibintu byumvikana, MONUSCO yisanga mu ntambara kandi ikwiye kuba nta yubogamiye, igomba gushyira imbaraga mu kurinda abasivile by'umwihariko bavuye mu byabo aho kurwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Nubwo Guterres ntacyo yavuze kuri izi ngabo, ariko hamya ko nyuma y'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize ya na SADC akwiye gukurikiraho inzira ya diplomasi zo gukemura ikibazo mu buryo bw'ibiganiro. Atera cyara akazi gakomeye mu bya diplomasi no kugira ngo habeho ibiganiro bigamije ko uburasirazuba bwa Kongo bwagira amahoro, ariko icyambere kigambiriwe ari uko bubarizwa ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yanangiye ko itazigera iganira na M23, ahubwo ishyira imbaraga mu icengezamatwara mu mahanga no gukomeza kurwana urugamba. Babwire ko muri Sudani inzara ica ibintu kuko umuryango w'Abibumbye usaba ibihugu biwugize n'abaterankunga amadolari miliyari 6 yo guhangana n'ishyano ry'inzara yugarije Sudani. Akoresheje ubuhanga bwa video, umuyobozi wa PAM ishami ryita ku biribwa Cindy McCain yabwiye inama y'abadiplomate bari buzuye icyumba cy'inama i Geneve ati umunsi Sudani niyo ya mbere ifite inzara mbi cyane kurusha ahandi hose ku isi. Mugenzi ushinzwe urwego rw'ubutabazi bwihutirwa rya Loni Tom Fletcher nawe yunzemo ati ni ikintu rwose ridasanzwe, rirasaba rero n'igisubizo kidasanzwe. Abaturage ba Sudani miliyoni 23 bugarijwe n'icyorezo cy'inzara itarabaho kubera intambara irimo yogoza Sudani kuva mu kwezi kwa 4 2023, barimo bari imbere mu gihugu n'abahungiye mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Central Africa, Chad, Misiri, Ethiopia, Libya, Sudani y'Epfo na Uganda. Umukuru wa HCR Filippo Grandi we yasobanuye ko inkunga Loni ikeneye ari ibyankenerwa by'ibanze bya buri munsi. Yongeraho ko bamwe bashobora gukeka ko iyi nkunga y'amadolari miliyari 6 ihanitse cyane. Ati nyamara nta nubwo ageze ku idolari rimwe ku munsi kuri buri muntu umwe muri abo bantu dutabariza, nk'uko rero ntara makuru by'Abongereza bitazi byabyanditse. Ni nyabije Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banitswe imitwe 3 y'inyeshyamba z'Abarundi yatangaje ko bamaze kwihuza mbere yo gutangira kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe. Iyo mitwe irimo uwitwa FRB Abarundi, UPR ndetse na UPF yemeje umugambi wo kurwanya Ndayishimiye biciye mu itangazo FRB yasohoye kuwa mbere. Umuvugizi wa FRB Abarundi Major Mugisha Joab yasobanuye ko icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje iyi mitwe y'inyeshyamba muri komini Musigati mu ntara y'Ububanza ku itariki ya 13 Gashyantare. Uyu nguyu yavuze ko iriwe ryafashe irindi zina rishya FBR Abarundi ndetse ko ryiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo rirwanye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Ati FBR Abarundi irashimangira ko yiteguye guhangana n'ibibazo byose irwanya CNDD-FDD kugira ngo ihore igihugu cyacu kiri mu bibazo. Mu bibazo yasobanuye ko Burundi bufite harimo ubukungu bwabwo bukomeje guhungabana, ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje kwiba amacakubiri n'urwango mu Barundi, bukanifatanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR mu gutegura jenoside igambiriye abatutsi mu Burundi. FRB Abarundi niyo yigambye igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'u Burundi muri komini Mabaye intara y'Ibitoke mu Gushyingo 2019, ikiciramo abasirikare 38 abarenga 100 buri rw'irengero. Iriya mitwe yongereye Koredi Tabara nawe umaze imyaka myinshi mu ntambara n'ubutegetsi bw'u Burundi ushinja kuba nyirabayazana ibibazo bitandukanye byugarije kiriya gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda. Ku rundi ruhande ikinyamakuru SOS Minekenzi ko abaturage mu ntara y'Ibitoke wari mu bwo banyuma y'aho urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure rwahawe intwaro. Abaturage bavuze ko bangayitse kuko mu ijoro izi mbonerakure ziba zitwaje intwaro kandi zambaye igisirikare, bagakeka ko rezo zigiye kujya zihungabanya umutekano. Umuyobozi w'ingabo muri Cibitoke yamaganye aya makuru atangazwa n'abaturage, yavuze ko bashobora kuba badasobanukiwe ingabo z'igihugu ngo bazitandukanye n'imitwe yitwaje intwaro. Ahamya ko nta mbonerakure n'imwe ifite intwaro muri iyi ntara. Amakuru yize wagera mu icyo kinyamakuru yavuze ko amakomini yose ari imbibe n'u Rwanda na Kongo Kinshasa ariyo Mugina, Mabayi, Rugombo na Buganda imbonerakure zaho zahawe imbunda kugira ngo zirinde imipaka. Abaturage batanze amakuru bavuze ko n'abahoze mu nyeshyamba z'amadede nabo ngo bahawe intwaro kandi ngo byatangiye bw'umutekano wabaga muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ngo rurwikiye ko umuturanyi mu majyaruguru no kuvuga u Rwanda ashobora gutera Burundi isaha yose, ngo niyo mpamvu buri wese ushoboye kurasa bamuhaye imbunda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banitswe abaturage mu ntara y'Amandira bafite abantu babo bahoze ari abayobozi mu nzego z'ibanze bamaze ibyumweru 3 bashimutswe na Al-Shabaab bashinja leta ya Kenya kubagambanira. Abayobozi b'inzego z'ibanze 5 bashimutswe na Al-Shabaab mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo bari bagiye gutegura uruzinduko rwa Perezida William Ruto. Ubwo Perezida Ruto yasuraga abo baturage tariki y'uku kwezi kwa 2 yabijeje ko azakora ibishoboka byose akabagarura, ariko nta cyakozwe kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu. Abaturage babwiye ikinyamakuru Daily Nation ko bamenye ko abo bantu babo bagejejwe muri Somalia mu birometero nka 400 uvuye ahitwa Kisimayo, ariko nta muntu n'umwe muri
leta baba barabashije kubavuganira. Hari amakuru avuga ko abaturage ubwabo batangiye ibiganiro na Al-Shabaab ngo batange ingurane babarekurire abantu babo, kandi leta ntacyo yabafashije. Umukuru wa polisi muri Karere yavuze ko nta gahunda ihari yo kuvugisha umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab abaturage bari kwiganira ngo urekure abantu babo. Yavuze ko leta itaganira n'umutwe w'iterabwoba, ubwo kuba leta idashaka kuvugana na Al-Shabaab ngo ikorera abategetsi mu nzego z'ibanze, abaturage bavuze ko ari igikorwa cy'ubugambanye barimo bakorerwa n'ubutegetsi bwa Nairobi. Umwe mu baturage bafite abantu babo bafashwe yavuze ko bizafata igihe kuko bagomba kubanza kubona abantu basanzwe muri Somalia bakaba bajya kubahuza na Al-Shabaab. Undi muturage yavuze ko abantu bafashwe hari abari barwaye indwara zirimo diabete n'umuvuduko w'amaraso, ubatazi uko bamerewe kuko batumva ko inyeshyamba zaba ziri kubitaho. Aba baturage banenga leta ya Kenya ko ntacyo yakoze ngo bashe kurura abaturage, nyamara abo bategetsi barakoreraga leta.